Imirwano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangayikisha isi muri rusange. Kuri ubu ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru aturukayo haremeza ko abo mu mutwe wa 23 kuva ku itariki zigera kuri enye bari bakomeje imirwano mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano yose ikaba ari imirwano mu by'ukuri ikomeje kumvikana mu bice byo muri Fizi, Mwenga ndetse n'andi yagiye atandukanye. Ariko ngo abo mu mutwe wa 23 baragerageza kwibikaho umujyi wa Uvira. Mu gihe kandi Wazalendo hamwe n'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bivuga yuko nacyo kiri gusatira imijyi irimo Uvira. Mu masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ku itariki ya 8 aya masezerano bikaba byamenyekanye ko mu by'ukuri ngo nayo yaba agamije gutuma umutwe wa 23 uri kuri imijyi wigaruriye kwisonga umujyi wa Goma ndetse na Bukavu bikaza imbere, ibintu byose bigakurikiraho. Ibi by'urugamba bikomeje kuba ingorabahizi. Uwo bita Koko Banya uyuhagarariye Wazalendo bivuga ko mu duce tugiye dutandukanye dukora kuri Mwenga aba barongoye ibitero simusiga Kanura Karabutaka birimo kwandagaza ku buryo budasanzwe mu mutwe wa 23 kugeza ubwo Bertrand Bisimwa, Lawrence Kanyuka ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bo mu mutwe wa 23 berura bakavuga yuko ngo ibiri kuba bidasanzwe, naho kandi abagera kuri 500 bose bakaba bamaze kwishyikiriza icyarimwe. Kandi igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragaza ubukanushongo ndetse n'ubukaka bw'imirwano ndetse n'ibitero bya FARDC byiteguwe ku buryo buhagije birimo gukorwa n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ku mutwe wa 23. Yewe kandi hari video ndetse n'amafoto biri kujya agaragara kugeza ubwo hari ifoto yagaragaye y'umwe mu barwanyi umutwe wa 23 bafatiwe ku rugamba. Uyu akaba yikozeho ibyibanze, no kuvuga ngo yikamuyeho mu Kinyarwanda. Uyu mugabo bikaba bivuga ko ari mu bafatiwe ku rugamba ndetse ngo ibi bishobora kuba byarabaye yakurikije ibyazi byumvishe biba kuri bagenzi babo bafatirwa ku rugamba, cyangwa se ibyo yabwiye bishobora kuba byari bigiye kumubaho ku rugamba. Ntabwo byoroshye. Muri amakuru ariko uze kunyemerera tuze no kureba inkuru ikomeye cyane igaruka ku bijyanye n'amatangazo yashyizwe hanze n'ibihugu byombi. Ubwo ndavuga u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC basinye amasezerano asa n'aganisha ku musozo w'ibijyanye no gukorana hagati y'ibihugu byombi mu kurangiza ibibazo by'amakimbirane agaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zasabye ibihugu byombi kwirinda imvugo zandagazanya zishobora kuba zatuma mu by'ukuri habaho ko mu by'ukuri ibibazo byose byari bimaze gukemurwa, cyangwa se intambwe yari imaze kuba yakemurwa mu by'ukuri isubira inyuma. Nkufite n'itangazo rimaze gushyirwa hanze na Leta ya Qatar nanone ku bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagati aho rero nucikwe komeze ubane natwe, njye umva kuri mikoro amazina yanjye ni Bosco in Region Info, aho tubana umunsi ku wundi ku makuru n'ibiganiro bigaruka kandi bikanibanda ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere ya byose reka duhere ku mirwano, hanyuma ibindi by'amatangazo akomeje kugenda asohoka agaruka kuri iyi mirwano ndetse ashobora gutanga ikindi cyerekezo gishya ku mirwano iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turagaruka tubireba nabyo nyuma y'uko byifashe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye umunsi ku wundi biragerageza kwandika kuri intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ubu ikimaze kuba cyamenyekana kandi kizewe nuko amakuru kuri intambara arimo arahishwa, kandi ibi biri gukorwa n'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko rwo ruri gutsinda ndetse ngo kurwana iyi ntambara buragi bishobora kuba byatuma umutwe wa 23 mu by'ukuri bizera ko bazabona intsinzi. Ariko mu makuru amenyekana nayo akaba yateza igitutu n'ubwo bukomeye cyane ku bayamenye, bikaba inandaro kuba na benshi mu bagize uyu mutwe bari kumanika amaboko nyuma yo kumenya ibibatunguye ndetse binatunguranye, hanyuma bakaza no kumenya ko babishwe n'abayobozi babo, bikavugwa ko ibi bishobora kuba byabiba umunabi mu mutwe wa 23. Gusa ibi nabyo biri kumenyekana ngo ntabwo bigiye kure y'ukuri, ko kuri ubu ngubu mu bice byo muri Fizi aho umutwe wa 23 wari wazengurutse ugaca muri Mwenga nyuma y'uko wari wafungiwe inzira muri Mikenge ndetse na Biraro mbiri. Kuri ubu biravuga ko umutwe wa 23 baba bamaze kweskwanga hano muri Mwenga, batekerezaga ko bazabona inzira ndetse amakamyo yagombaga kuza gutanga ubufasha cyangwa se bizwi nka ramforo
muri ibi bice bikaba bigaragazwa neza yuko aya makamyo nayo yaje kuba araswa n'ibirimo suko z'igisirikare cy'u Burundi ndetse na ambushes zidasanzwe zagiye zikorwa n'amatsinda ya Wazalendo. Bikaba bivuga ko ahangaha wo bita Kokobanya ari naho yabereye ikirangirire nyuma yo gutangira amakamyo agera ku 8 y'umutwe wa 23 ndetse yari yerekeje mu bice byo muri Mikenge kugira ngo afungure amayira ndetse babashe gukomeza icyerekezo cyabo cyo kwerekeza kuri Uvira ndetse no kuba bagira muri Tanganyika. Ariko ibi bikaba bitarabashije gukunda nkuko kugeza uyu munsi bitangaza amakuru bigaragaza. Amakuru aturuka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko umutwe wa 23 uherutse kwiyitirira intsinzi ndetse ngo ibi bikaba byasohotse mu rwego rwo kunyomoza ibyavuzwe kandi babanye n'ukuri kubiri kubera imbere ku mirongo y'urugamba. Ibi ngo mu by'ukuri bikaba byarakozwe kugira ngo bireme icyizere abo mu mutwe wa 23 ariko ngo ntago ariko kuri kwibiri kuba. Ni igenzura ryakozwe ku mashusho akwirakwiza amakuru y'ibyiswe propaganda y'umutwe wa 23 ndetse ngo ibi bikaba mu by'ukuri bitari ukuri hakurikijwe ibiri kubera ku rugamba ndetse n'isoko y'amashusho yagaragajwe n'umutwe wa 23 nk'uko bivugwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho bavuga ko ibi byose itangazamakuru rikwiye kubyirinda kuko ari ibyagiye bikorwa nubwo n'igihe ubwo intambara yari yenyegeje cyangwa se imeze nabi muri Kivu y'Amajyaruguru. Amashusho ahuriweho n'imbuga nkoranyambaga nyinshi ngo zigenzurwa n'umutwe wa 23 cyangwa se zikora mu kwa umutwe wa 23 akaba avuga ko ku mirongo y'imbere ku rugamba herutse kugaragara intsinzi y'umutwe wa 23 ariko igisirikare cya leta ya Kongo kikavuga ko aya makuru ari ibihimbano. Ati naho bihuriye n'ukuri ibi nibitangazwa n'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Bivuga ko aya mashusho yakwirakwiye bwa mbere ku rukuta rwa X cyangwa se ururwaze rwitwa Twitter, aho uwita Claude Rwegema ngo uyu yahise mu by'ukuri yihisha inyuma ya konte wita Sugira Melere uzwiho gukorera mu 23. Nibwo rero yatangiye kwandika mu by'ukuri kuri aya mashusho agaragaza ko ngo ari amashusho agaragaza intwaro ndetse zaba zafashwe n'umutwe wa 23 ariko ngo ibi bikaba bitari ukuri. Ndetse avuga n'uduce tugiye dutandukanye turimo Tuwe Ngezi Biraro Mbiri, ariko ngo ibice byose bikaba bikiri mu bugenzuzi bw'igisirikare cy'u Burundi nkuko byemezwa. Ni mu gihe kandi amakuru akomeza avuga ko hari n'ibindi byakomeje kugenda bivugwa nyuma y'amashusho, nyamara amashusho ndetse n'amafoto byagaragajwe bikaba byarakomotse ku barwanyi ba ADF b'Abayisilamu bagiye bashinzwe ibitero bigiye bitandukanye muri Beni ndetse na Ituri nkuko amakuru bigaragaza. Ngo iyi nkuru ihariye ikaba igaragaza mu by'ukuri aya mashusho akaba agaragaza mu by'ukuri byabaye ndetse bikaba byaravuzwe ariko nanone nyine bivugwa n'umutwe wa 23 tariki 6 Ugushyingo 2025 kandi mu by'ukuri hakurikijwe amafotage yafashwe bikaba bigaragara ko ibyo byakoreshejwe rero muri Kivu y'Amajyaruguru cyangwa se ariho byaturutse ibyabaye byose mu by'ukuri ngo byari ukubeshya no guhimbahimba. Ibi byose rero ngo umutwe wa 23 ukaba ubikora mu rwego rwo gushaka inzira ndetse n'uburyo bwo kwerekeza muri Uvira, aho kugeza uyu munsi intsinzi iganisha ku gufata Uvira ku mutwe wa 23 yakomeje kuba mu by'ukuri yaba yakwibagirana. Katurebe noneho amakuru aturutse Doha, turebe ibiri kuvugwa mu nyandiko ziturutse mu by'ukuri Doha muri Katari, turebe uko bimeze nyuma y'ibiganiro byagiye byumvikana mu by'ukuri mu bihe bigiye bitandukanye. Hakaba n'indi nyandiko rero yongeye kuba yasoka. N'ubusobanuro bwimbitse rero ati itangazo rihuriye ku nama ya 4 ya komite ishinzwe igenzura ry'isesengura ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda n'isinywa ry'amasezerano y'ubukungu bw'akarere. Nicyo Doha cyangwa se igihugu cya Katari kivuze ku byo Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda beruka gukora. Ati Katari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Leta y'u Rwanda, Republika ya Togo nk'umuhuza Afrika, nk'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe
batangaje iri tangazo rikurikira ku mpamvu y'inama ya kane ya komite ishinzwe igenzura yabereye Washington DC muri iki cyumweru. Ku itariki 7 Ugushyingo no 25 n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Rwanda hamwe n'intumwa za leta ya Katari, leta zunze ubumwe za Amerika, Repubulika ya Togo nk'umuhuza wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri rusange bahuriye kugira ngo basuzume ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yasinywe tariki 27 Kamena i Washington DC. Mu ntambwe ikomeye yatewe, intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda zasinyiye umushinga wuzuye w'amasezerano y'ubukungu bw'akarere, icyo bita Region Economic Integration Framework. Ndetse ngo uyu muhango wayobowe na nyakubahwa Elson Hoko, umunyamabanga wa leta wungirije wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ibya politiki, hamwe na nyakubahwa Musad Baruzi, n'umwe idasanzwe n'umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika ku bijyanye na Afurika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga leta zunze ubumwe za Amerika. Iri tangazo rikaba rigaragaza intambwe ishimishije mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse no gutangira urugendo rwo gushyiraho uburyo bwo gukorera hamwe mu bukungu bw'akarere binyuze muri aya masezerano. Mu by'ukuri bikaba ibi rero byongera kwerekana ndetse no kugaragaza ko Katari n'ubundi igishyigikiye ibi biganiro biri kuba. Ibi rero bimaze kumenyekana, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyine hari icyo yavuze, n'u Rwanda rero hari icyo rwavuze. Mu by'ukuri ndagira ngo nabyo tube twabireba mu itangazo ryashyizwe ahagaragara. Ni itangazo rero rihuriye ku nama ya kane ya komite ishinzwe igenzura ry'isesengura y'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone u Rwanda, ndetse n'isinywa ry'amasezerano y'ubukungu bw'akarere. Ibi bikaba byabaye n'ubundi tariki 7 z'uku kwezi kwa 11. Itangazo rikurikira ryasohowe na guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika y'u Rwanda, leta ya Qatar, Repubulika ya Togo nk'umuhuza ndetse n'umuryango wa Afurika ku mpamvu y'inama ya kane ya komite ishinzwe igenzura ry'amasezerano. Nanone tariki 7 Ugushyingo 2025 bati intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nanone n'ibihugu byose twavuze haruguru mu by'ukuri ngo ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bahuriye kugira ngo basuzume ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yashyizweho. Ngiye kugaruka ku itariki 27 nanone nyine Kamena. Ati mu ntambwe ifatika yatewe, haniho ruzingiye, ndagira ngo ukurikirane kuko niho mu by'ukuri cy'u Rwanda rwavuze kuri aya masezerano cyatangiriye. Ati mu ntambwe ifatika yatewe, intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda zasinyiye umushinga wuzuye w'amasezerano y'ubukungu bw'akarere, icyo bita Region Economic Integration Framework. Bivuze ngo u Rwanda narwo ruremera ko rwashyize umukono kuri aya masezerano uyu munsi. Mu muhango wayobowe na nyakubahwa Elson Hoko, umunyamabanga wa leta wungirije wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ibya politiki, hamwe na nyakubahwa Musad Baruzi, bivuze ko baremera nyine ko n'abari bagize uruhare muri bikorwa bari bahari. Akomeza bagira ati amasezerano rero ya Region Integration Framework agaragaza inzira z'imikoranire mu bukungu n'iterambere hagati y'ibihugu byombi, agaragaza inyungu zigaragara zituruka ku mahoro, ku mikoranire. Gushyirwa mu bikorwa kwayo bizaterwa n'isinwa ryuzuye ry'ibikorwa bya gisirikare biteganyijwe, icyo bita ngo CANOPS, ndetse n'icyo bita OPORD nk'uko biteganywa mu masezerano y'amahoro, bigaragaza isano ikomeye iri hagati y'amahoro, ituze ndetse n'iterambere ry'ubukungu. Komite yagaragaje ko ngo hari ibikorwa bikiri inyuma mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington, yemeranya kongera imbaraga mu kubishyira mu bikorwa. Impande zombi zemeranyije ku bikorwa bifatika bigamije gusenya imitwe ya FDL n'amatsinda afitanye isano nawo, ndetse no gushyira mu bikorwa ibyemezo byo kugabanya ingabo cyangwa gukuraho ibikoresho bya gisirikare ku ruhande rw'u Rwanda. Habayo kandi isuzuma ry'imyiteguro y'ibikorwa bya gisirikare mu gace kagenewe, hemezwe n'amasezerano y'ishyirwa mu bikorwa, hanashimangirwa umuhate wo guhindura amasezerano amagambo aboneka mu bikorwa bifatika ku butaka. Impande zombi zemeje ko zizakomeza kwirinda ibikorwa cyangwa amagambo ashobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, cyane cyane bifite isura ya politiki cyangwa ibyatera umwuka mubi mu biganiro mpuzamahanga. Leta ya Qatar yatangaje amakuru mashya ku biganiro bikomeje kubera hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa 23, ikagaragaza intambwe imaze guterwa mu bijyanye n'ibibazo by'imfungwa. Komite ngo ikaba yakiriye neza inama ya mbere y'itsinda rishinzwe kugenzura isubukurwa ry'umuriro yabaye ku itariki 5 Ugushyingo. Komite yashimye cyane izi ngamba, ishimangira akamaro ku ruhande rwa Doha mu guteza imbere ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'amasezerano y'amahoro. Impande zombi ngo zikaba zagaragaje ubushake
bukomeye bwo gukomeza inzira y'amahoro no kubaka ku ntsinzi zimaze kugerwaho. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda zashimye leta ya Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta Afurika yunze ubumwe, Togo ku bufasha bwayo ndetse imbere ku bufasha bwazo mu buhoraho mu guteza imbere amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. No kuvuga ko u Rwanda rero mu byo rwavuze rwashimiye ibihugu byose byagize uruhare kugira ngo iyi ntambwe iterwe, ndetse bagaragaza ko ngo mu gihe n'ubundi nanone iki kibazo cya FDLR cyaza guhagarikwa, n'ubundi nanone mu by'ukuri nabo biteguye kugabanya ingabo ndetse no gukoraho ibikoresho nk'uko byanditse muri iri tangazo. Uko rero uko u Rwanda rwavuze cyangwa se ibyo rwagarutseho ndetse na Qatar nyuma y'uko aya masezerano asinywe ku itariki 7.